nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Reka nkubwire ni kanda subscribe niba rugombe rigeze hano kugira ngo wambere mazajyo dukurikira, tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyemera turebere hamwe rero by'umwariko ibikomeje kugenda bivugwa, nyemera turebere hamwe amakuru agezweho, amakuru yihuta agendanye n'umutekano, politique, diplomacy n'ibindi. Niba utameze neza komera kandi wihangane, nkubwira ngo rwose reka twizere ko ejo cyangwa se ejo bundi ibintu bishobora kuba byagenda neza cyane. Amakuru akomeje kugenda avugwa nuko ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda byisuka n'ubundi ku birindiro cyane cyane by'uruhande rwa M23 ndetse na twirwana hano muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare ba leta ya Kongo bafatakanyije by'umwariko n'abasirikare b'Abarundi n'Abazalendo bakomeje kugerageza kwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru atugeraho abivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Nyuma yo gufata igice cya Remera, ubu noneho by'umwariko ingabo z'u Burundi ndetse n'Abazalendo zongeye kugaba ibitero mu buryo buremereye cyane cyane ibitero bikaba byongeye gukaza umurego mu Minembwe nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'umurenge rero muri teritwari ya Minembwe nk'uko bigaragara mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aravuga ko habaye ibindi bitero byagabwe by'umwariko ku birindiro by'umutwe wa 23 bigizwe mu ntare n'ingabo z'u Burundi FDNB zifatanyije n'iza leta ya Kongo. Ibitangazamakuru birimo nka Media Congo Akadomaneti biravuga yuko ibi bitero byari bigamije kongera kwirukana umutwe wa 23 muri santere ya Minembwe. Amakuru akomeza kugenda agera ku gitangazamakuru avuga yuko ibi bitero byabaye nyuma yuko igice cya Remera cyari kimaze gufatwa, ndetse ngo gufatwa kwa Remera by'umwariko kujya mu maboko y'uruhande rwa leta ya Kongo biraza gutanga by'umwariko inzira nziza yo kongera gufata iyi Minembwe. Iyi Minembwe ariko kandi twirwa none yikomeje kuyikomeraho ikavuga yuko idashaka kuzava kuri gakondo yabo. Iki gitangazamakuru kandi hamwe na societe civile byemeza neza yuko umubare munini cyane w'abasirikare bo ku ruhande rwa 23 baraguye muri ibi bitero, ariko kandi bakavuga yuko bataramenya igitigiri cyabo. M23 ntikunze gutangaza umubare w'abaguye ku rugamba, icyakora ishimangira ko izakomeza guhangana n'uruhande rwa leta ya Kongo ndetse ikavuga yuko izakomeza kurengera uburenganzira bw'abanyamurenge. Ibi bitero kandi byagabwe by'umwariko ku birindiro bigiye bitandukanye by'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho by'umwariko biherereye mu duce twa Gakenke ndetse no mu nkengero za Karingi ahaherutse kongera kubera imirwano ahazwi by'umwariko nka Bicomi ndetse n'ahitwa Mutunda. Amakuru yizewe kandi atangwa n'abari muri utwo duce agaragaza ko by'umwariko izindi ngabo zifatanyije by'umwariko n'imitwe y'Abazalendo by'umwariko ndetse n'abacancuro bivuga ko baturutse mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika bagabye ibyo bitero n'ubundi mu masaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo kwa kane tariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Nkuko amakuru akomeza kugenda bivuga kandi irihoro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rigizwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, Abazalendo ryakoresheje zimwe mu ntwaro ziremereye cyane, bimwe mu bitwaro bya rutura byari bimaze iminsi byoherezwa hano muri za Uvira no mu bindi bice bigiye bitandukanye biri mu nka za Baraka by'umwariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Izi ntwaro by'umwariko ziremereye cyane nizoroheje by'umwariko nizo zakomeje kugenda zifashishwa mu kugaba ibyo bitero maze byibasira ibi birindiro by'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho. Umutwe wa twirwaneho uvuga yuko kandi urwanira kurengera abanyamurenge by'umwariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ukomeje kugorwa no gusubiza inyuma ibyo bitero nk'uko bigaragara. Nubwo bimeze bityo ariko kandi amakuru aturuka muri ibyo bice akomeza kuvuga yuko by'umwariko bamwe mu basirikare benshi bakomeje kwicirwa muri ibi bitero, aho binavuga ko by'umwariko hari by'umwariko n'ibindi bikomeze kwangirika birimo nk'ibikorwa remezo n'ibikorwa by'abaturage bikomeza gutuma abaturage bavuga yuko bo bakomeje kuburira ubuzima muri iyi mirwano, bakavuga ko iyi mirwano ikwiriye guhagarara.
Ibi bitero kandi bibaye mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bwatangaje ko bwemeye agahenge kasabwe na Perezida Joao Lourenço by'umwihariko mu rwego rwo kugabanya imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amateka y'umutekano muke mu misozi ya Minembwe kandi n'ahandi hatuwe n'abanyamurenge akomeje kuba rero ingorabahizi, aho rero abaturage bo bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano wabo mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje gutuma bamwe rero bava mu byabo bagahongera by'umwihariko mu bindi bice byizewe kurushaho. Ibi bikaba kandi byiyongera ku bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi cyane birangwa n'imirwano ihanganishije by'umwihariko ingabo za leta n'umutwe wa M23 twirwaneho by'umwihariko na twirwaneho bikorera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Umwe mu basirikare bo ku ruhande rw'u Burundi utifuje yuko imyidondoro ye itangazwa yashimangiye ko by'umwihariko igitero cy'ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarendo by'umwihariko cyongeye guhereza isomo rikomeye cyane umutwe wa 23, maze ashimangira ko ibyo bakomeje gukora vuba baraza kubikora ku mutwe wa Reditabara, umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Icyakora iyi mirwano ikomeje by'umwihariko guteza umutekano muke cyane yuko ari imirwano ikomeje kugenda igaragaramo ikoranabuhanga rikomeye cyane mu gukoresha intwaro rutura ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bigezweho nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Hagati aha kandi ibi bitero bikomeje kugenda bigaragara ndetse bikaba bikomeje kugenda byibasira ibi bice mu gihe igihugu ndetse by'umwihariko muri rusange n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye gukanga isi, cyongeye gukanga by'umwihariko umwanzi mu buryo budasanzwe. Amakuru tugera avuga yuko leta ya Kongo yamaze kugura ubwirinzi buremereye cyane bushinzwe kurinda ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byabaye ikisangani ubwo ibihumbi n'ibihumbi by'indege z'amadrone zoherejwe n'uruhande rwa M23 by'umwihariko, ariko kandi bagamije guturira cyangwa se gusenya ikigo cya gisirikare ahasanzwe hanategurirwa ibitero by'amadrone. Byemezwa ko igitero cyahitanye Colonel Rukunda Michael by'umwihariko urusanzwe ari umuyobozi wa twirwaneho by'umwihariko muri nawe cyari cyateguriwe. Ibiro birasa n'ibyakanguye ndetse binatanga isomo rikomeye cyane kuri aba bategetsi n'inzego za gisirikare ku butaka bwa Kongo, maze biza gutuma by'umwihariko bafata umwanzuro. Igihugu cya Kongo rero byemezwa ko cyamaze kugura systeme y'ubwirinzi bw'ikirere. Iyi systeme ngo izajya ihanura amadrone zari zimaze iminsi zirasa ku ngabo by'umwihariko zishyigikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi systeme bayita systeme anti-drone D4, ikaba kandi systeme baguze mu gihugu cy'Ubuhinde cyangwa se Indian. Iyi systeme y'ubwirinzi kandi ngo bagiye kubanza kuyishyira ku bibuga by'indege bya Kremi ndetse na Kisangani. Iyi systeme kandi igura hagati ya miliyoni 130 by'umwihariko ndetse na 359 by'umwihariko z'amadolari y'Amerika. Iyi systeme kandi byemezwa ko ifite ubushobozi bwo kujaminga systeme ikoreshwa na drone izo arizo zose, maze bigatuma byoroha kuba byayihanura. Iyi systeme kandi ngo ikoresha by'umwihariko ama lasers mu kumanura amadrone mu buryo budasanzwe nk'uko bigaragara. Amakuru kandi akomeje kugenda atangwa n'imboni by'umwihariko kandi nuko iyi systeme nayo yamaze no gushyirwa no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu kurinda ibitero by'amadrone. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi gikomeje gushinzwa mu kugira uruhare rukomeye cyane muri intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko byiganjemo hano ku butaka bwa Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru atugeraho abivuga, bishimangirwa n'abatari bakeya uko intambara ikomeje kugenda by'umwihariko ibera ku butaka bwa Kongo, cyane cyane by'umwihariko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo bikomeje gushyigikirwa n'u Burundi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Bimwe rero mu bikomeje guteza umutekano muke ndetse bimwe mu bikomeje gutuma benshi bashimangira yuko umwanya n'umwanya ibintu bishobora kuba byahindura isura nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Twerekeze mu gihugu cy'u Burundi, twerekeze muri zimwe mu nkambi zibarizwamo abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi baherutse guhungira muri iki gihugu nyuma y'imirwano ikomeye cyane.
bamwe bati iyi imvura iguye by'umwihariko tunyagirwa nk'inkoko, ubuzima tubayemo rero ni bubi cyane, inda zo mu mpuzu cyangwa se zo mu myenda ziraturembeje kubera isuku nkeya dufise, by'umwihariko kuko tuguma mu nzu imwe rero kandi kuva tuvuye iwacu ku butaka bwa Kongo. Ibyo bishyikirizwa na Nema Amosi uba mu inkambi y'imfatakibanza ya Kishemere ni muri Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ahatari kure y'urubibe rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Nema aba mu karuri by'umwihariko k'imetero 2 kuri 2 kubatswe n'ibyatsi, gasakajwe ishashi yirabura by'umwihariko ishaje, kuko rero wewe ntiyagize amahirwe yo kuronka ihema, akabanamwo kandi n'abana 5 ndetse n'ubundi mubanyi bazananye bava hakurya iruvungi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kibanza by'umwihariko gishikiramwo abahunga cya Kishemere hari impunzi z'abanyekongo zishika ku 8,500 zigumishwa kandi ngaha mu gihe zirindiriye kujyanwa mu nkambi Nzeyimana nka Busuma ndetse by'umwihariko na Ruyigi nk'uko amakuru atugera bivuga. Mu Burundi kandi hari impunzi z'abanyekongo zirenga 70,000, nyuma y'uko kandi mu kwezi kwa Kigarama ubwo n'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze abarenga 90,000 bahunze imirwano yabereye hanini cyane mu duce tw'inkengero za Uvira nka Ruvungi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Kwa gatatu impunzi zikirera mu kibanza cya Kishemere ziragenderewe by'umwihariko na Hadija Labiba, komiseri mukuru rero w'ishyirahamwe rya Buraya rijejwe rero ubutabazi mu rugendo arimo rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu Burundi ndetse no mu Rwanda nk'uko amakuru atugera bivuga. Iki kibanza cya Kishemere kandi yasuye n'ahantu hazitijwe n'amabati, abari muri iyo nkambi ntibemerewe gusohoka, naho rero hari abemererwa kwicara imbere y'amarembo y'iyo nkambi nk'uko bikomeje kugaragara. Winjiye imbere ubona ubundi buzima, inzu rero by'umwihariko yubatswe n'amatafari ahiye by'umwihariko ndetse zinasakaye, ziri kumwe rero n'amahema cyangwa se udusa n'utururi tw'ibyatsi. Izo mpunzi zashoboye by'umwihariko kwiyubakira kuri uwo musozi kubera kubura rero ibibanza kubora ibibanza aho bakabaye baba byubatswe kugira ngo by'umwihariko bibakire nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Uko wegera imbere kandi nako ubona abana, abakuze ndetse n'abatama bifumbereje barindiriye ko rero nyine uwinjiye wese iyo baje n'ubundi nk'umugira neza cyangwa se kugira icyo bafasha se n'icyo bamarira. Faida Bizizi w'imyaka 65 yahunze ava i Rubarika yabwiye BBC ati narabonye ibintu byinshi cyane by'umwihariko mu buzima, ariko kandi iyi ntambara yatumye mpunga by'umwihariko yari kaze cyane. Ati nahunze nikoreye abana banjye dusimba ibiziga n'ubu ndacyabyibuka. Nageze ahangaha kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2025. Hadija ari naho by'umwihariko yarabye ingene izi mpunzi zibayeho, nyuma agira ati turasabye aba bose by'umwihariko bashamiranye mu buseruko bwa Kongo Kinshasa kubahiriza amasezerano yo guhagarika indwano, baherera agahenge aba bose bama bariko barahunga izi ndwano. Mu butumwa kandi bari bakeneye cyane kumva, yagize ati sinaje ngaha gusa, ati nabazaniye akabahasha by'umwihariko k'imiliyoni 4 z'amayero kugira ngo by'umwihariko abashe kuba yofasha izi mpunzi. Faida Bizizi kandi avuga ko bagishika aha igishemere ati batugaburira by'umwihariko rimwe ku munsi umuceri n'ibiharage, nabyo rero nyine twabironka nk'isaha 7 cyangwa se 8 z'umuhingamo. Ibi ubungubu kandi by'umwihariko byarahindutse kuko rero bahabwa umutsima n'ibiharage gusa rimwe ku munsi nk'uko yamara bitangaza. Igikomeye kuri izi mpunzi nuko rero abana by'umwihariko nta mashuri bajyaho, ibi bigatuma rero by'umwihariko birirwa aho rero bateze amaboko mu buryo budasanzwe. Fred Kasima Kashindi afite imyaka 24 avuga ko by'umwihariko
avuga ati ndara muri hangara hariya by'umwihariko muri Chicago, niko rero twahise by'umwihariko hangara igenewe kandi abantu 60, ati tuharara turi abarenga 100, imvura iguye turara duhagaze. Irene Roza, umukobwa w'imyaka 17 utajya ku ishuri, avuga ko abakobwa babayeho mu buzima bubi, ati dufungura rimwe ku munsi kandi nabi, hageze igihe rero tujya mu kwezi ni ayandi magorwa, kuko rero ntituronka twadukoresha tw'isuku, by'umwihariko ati turimenya uko tubigenza, ariko murumva ko bitoroshye, ubuzima ntibworoshye. Izi mpunzi kandi ntizirasubira mu gihugu cyazo, kuko rero n'ubundi kubera n'ubundi by'umwihariko zitizeye ko amahoro yagarutse, mu gihe kandi mu karere zahunze hamwe na hamwe rero by'umwihariko hakivurwa imirwano ya hato na hato, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nubwo bimeze bityo ariko kandi abategetsi ku butaka bw'u Burundi bavuga yuko rwose by'umwihariko ibyo gufungura imipaka bashaka kunyuraho nayo byo bitari vuba, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi ni ibyatangajwe hari mu kwezi kwa mbere nk'uko bigaragara. Umunyamabanga mukuru by'umwihariko wa CNDD-FDD, ni ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi, yabwiye abarundi ko by'umwihariko batokwitega ahakorera umupaka wa Gatumba ugiye kugururwa vuba vuba. Nyiriteka Reverend Ndikuriyo iki gihe bivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru hari kuwa gatanu, hari ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026, ibuvira by'umwihariko ahugarwa nk'igasenyi, uhugarwa nko kuruhwa imbibe by'umwihariko n'u Rwanda. Ati ntimuze rero muravuga ngo ejo nzojya ibuvira gukora iki, niko Reverend Ndikuriyo by'umwihariko yavuze muri icyo kiganiro yaremesheje ari imbere y'abanywanyi benshi b'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Urubere rwa Gatumba kandi mu Burundi by'umwihariko rurabana n'igisagara cya Uvira cyo mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uwo mupaka kandi uzwi muri Kongo nk'uwa Kavimvira, buri munsi kandi wacagaho abantu benshi ndetse n'ibidandazwa byinshi hagati y'ibihugu byombi. Mu kwezi by'umwihariko mu kwezi kwa 12 Uvira yarigariwe n'umurwi wa 23 urwanya leta ya Kongo, uvugwa ko ufashwa mu mugongo n'u Rwanda, iby'icyo gihugu gihakana. U Rwanda rwo rukavuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Haheze kandi iminsi umubare wa 23 wavuze ko avuye muri icyo gisagara cya Uvira, kandi ko by'umwihariko byakozwe ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika nk'uko bigaragara. Kongo yo iguma yemeza ko uwo muhari utigeze uva muri icyo gisagara, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Icyo gisagara cyafashwe nyuma y'iminsi mikeya kandi abakuru ba Kongo n'u Rwanda bashize umukono by'umwihariko ku masezerano y'amahoro ku buhuza bwa Amerika. Reverend Ndikuriyo we yanavuze ko 23 atari yafashe Uvira, ahubwo ko yafashwe n'u Rwanda muri